Тухтырзен еже ялана хизепір болнам. Халхи каткас вғатыра бізен білдережі ұйрымақ бұзық. Бізен ұзал вируза саралма барасы мар черлізіне ура жіне традас тезе көне жеріне тұржашы. Сывлық хүттенже траганзіне қавғандара тезе республикра табақ сере хақлы тухтырзем акция бұжарна. Коронавирус по аптрагансыне вғатыра полужу барас, койко жұтне үстерестелевбе Чавашинре чила медицину учрежденире ковид черне хириш крешмелли больницы за мергелене. Республикре туберкулез диспансеры дешу уйгенжен шак май байшлеть. Тухтырзем улжынза график петалкне улшарзыге тыржаще. Больницына кирле хадерзембе эмельбе петенбективиштерне. Отделенинже, поэтому эмилизем щитебыраша, вируса хирижеген эмилизем пур, унзер бушнях пиреншена еши оборудование зембур, пульсоксиметр зем, кислородный концентратор зем, высокопоточный аппарат, тогда ИВЛ аппарат зем щеделек лех. Врач Сенганамара медицины сестризения жидебиде бельдерешлем. Самохран Светлана Сергеева анестезистра держать. Вол реанимации палаты инжешлеть. Коуирм рабуре водорбер тухтровой гурать. Везем евр чирли пациент сень пурныши занешилаща. И бир врачпа шума жуман ишлетпер. Пациентран уйрылмас per секундлагада. Менжиндезен унан пурныши пирень аларатени бекте калама юрать. Херлі зонына керзесен и бир пачта шутламас пыр абат бірге пин вғычыде жүкун бірге шутлама. Улды зегет ирце гаят пиде ховард. Пациент сем реанимациен жен сывалза тухнық ішіне бір пиде савынат пыр. Уйрамах пире комолла итлеме візен ырыз махизене. Тухтырзене каткас майзенже ишлені жені хушса дюлеші бұлінде, віземжін тимлі хуйырны ожыз мақаланы хақларах. Шактелевбех тавақ сірі хақлы тухтырзем аксы бұжарына. Вол медицина ішченезіне хавғаландарать, комолезіне шеклеть. Шага акция бере ішлеме, комола шеклезе ішлеме бұлыжать. Шағын беге хебір пылак ученішсем, илдімір, кашны гун бере варе абат, изігізе шидереші. Пациентсем де ыры ожы сымақсем галашы. Шак сымақсыне летсен, тадақта хабырдезе ішлес келет. Үргімілік акцияне түрлі пірлі культуру учрежденізем де хасар ғучынащым. Артисем тухтырзіне тюлевзір концертсем, спектакльзем қадардащым. Чавашен Гларамвали, Владимир Тимофеев, Диана Иванова, Михаил Солин.